بیگواہی مردمانی کمیشنر عامر گسی حکم سرا تفصیلات اٹارنی جنرل جمکانائن تک درستہ چھگیش 3485 کیس خیبر پختونخوا رپورٹ بتگاں بلوچستان اچھا 2852 شہری پزور بیگواہ کرگے کیس رپورٹ بتا رپورٹ ردا مارچ 2011 بگردان دسمبر 2020 261 بیگواہ مردمانی لاش دست گرفتر 4413 بیگواہ مردمان لوگا واتر دیگ بتا جبکہ 994 مردم جتائیں حراستی مرکزیاں 644 مردم جتائیں جیلہ بندی گا رپورٹ ردا کمیشنر 1478 کیساں جبری گمشدگی قرار نہ دیانا رد کو تک کمیشنر صوبہ پنجاب 260 سندھ 163 خیبر پختونخوا 1366 کیس بلوچستان 468 اور آزاد کشمیر 15 کے زیر التوا ہیں بیگواہی مردمانی کمیشنر عامر گسی حکم سرا تفصیلات اٹارنی جنرل جمکانائن تک درستہ چھگیش 3485 کیس خیبر پختونخوا رپورٹ بتگاں بلوچستان اچھا 2852 شہری پزور بیگواہ کرگے کیس رپورٹ بتا رپورٹ ردا مارچ 2011 بگردان دسمبر 2020 261 بیگواہ مردمانی لاش دست گرفتر 4413 بیگواہ مردمان لوگا واتر دیگ بتا جبکہ 994 مردم جتائیں حراستی مرکزیاں 644 مردم جتائیں جیلہ بندی گا رپورٹ ردا کمیشنر 1478 کیساں جبری گمشدگی قرار نہ دیانا رد کو تک کمیشنر صوبہ پنجاب 260 سندھ 163 خیبر پختونخوا 1366 کیس بلوچستان 468 اور آزاد کشمیر 15 کے زیر التوا ہیں